rurageretse hagati y'ikipe ya APR FC Ferwafa ndetse na Rayon Sport ku bintu by'imikino ya Super Cup yari yarateguwe na Ferwafa. Ibi ngibi bikomeje kuba ihurizo kuri aya makipe yombi, ariko nyirabayazana ni ikipe ya APR FC yatanze ibaruwa imenyesha Ferwafa ko ititeguye kuba yakina iyi mikino ya Super Cup, bivuga ko ititeguye. Ibi ngibi byabaye ihurizo ndetse binashirishamo benshi, aho byanageze naho bishirishamo wari perezida wa Ferwafa Shema Fabrice, ubu ngubu akaba nari muri yombi kubera yuko ibi bibazo bya APR FC byo kudakina Super Cup ari ibintu bikomeye cyane ndetse biri guteza umwijyane mu makipe. Ikipe ya Rayon Sport rero ikimara kubona ko uyu mukino wa Super Cup igikombe gisumba ibindi ndetse gifite agaciro karemereye cyane mu bikombe byo mu Rwanda, aho Rayon Sport yo yari yariteguye mu buryo bushobotse ndetse yavuga ko yiteguye iyi mikino ndetse n'abakinnyi ba Rayon Sport. Uko mubizi Rayon Sport duhora twiteguye ijana. Aho rero ikipe ya APR FC ikimara kubona imyitwarire yayo ntabwo yanyuzwe nayo, ahubwo yashatse kugira ngo yimure ibyiciro, yimure igihe imikino yari izabera ibe yakwegezwa inyuma, dore ko umukino wari uzatangira ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa munani, ariko bikaba byarahindutse dore ko finali ya nyuma yari izaba kuri 28, ubundi amakipe akabona uko yitegura imikino ya CAF ndetse na shampiyona muri rusange. Ferwafa rero rurageretse cyane, ibintu biracakaze, gusa Ferwafa ntabwo iremeranya neza n'ibintu APR ifatayo, igashaka kuba ariyo yafata imyanzuro. Ese Ferwafa nk'ikigo gishinzwe kumenya ibintu by'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni gute gifata umwanzuro w'ikipe imwe akaba ari wo bagenderaho? Icyo ni ikintu kiri kugenda kibazwa cyane mu makipe ya ruhago, kuko bikomeje kugenda biteza umwijyane mu makipe yo hirya. Ndetse kandi ikipe ya APR FC nyuma yo gutangaza ko ititeguye imikino ya Super Cup, ibi ni ibintu rero byagiye bigora Ferwafa yo ubwayo kugira ngo ifatireho ishaka indi kipe, dore ko yari amakipe ane yari yatumiwe nk'ibisanzwe. Ese koko ni iyihe kipe ishobora kuza gusimbura APR yo yavuye muri shampiyona? Ese koko Ferwafa ni uwuhe mwanzuro irimo iteganyiriza abanyarwanda bakunda ruhago muri rusange? Urukumva ko rero ni ibintu biremereye cyane. Turaza kandi no kwinjira mu kipe ya Rayon Sport ko ibintu byifashe, muzaniye amakuru aremereye kandi yizewe ijana. Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajucikanwa n'ibiganiro tugenda tubategurira. Ikipe ya Rayon Sport, Ferwafa, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse na APR rukomeje kugereka cyane kubera ko umwanzuro wo gukina Super Cup utari wemezwa neza, ndetse biri kugenda binavugwa ko Ferwafa yari yasohoye ibaruwa imenyesha ko imikino izakinwa mu kwa mbere, ariko byahindutse cyane kugeza naho iyo baruwa yahise ita agaciro, ndetse ubu ngubu bakaba bategereje gufata umwanzuro ukwiye, igisubizo cyane nyacyo. Ikipe ya Rayon Sport yo ikavuga ko yiteguye kuba yakina Super Cup mu gihe APR yaba idahari, yo irahari ndetse kandi yariteguye mu buryo bushoboka bwose, yo iriyizeye. Ariko ikipe ya APR FC yo ikavuga ko ititeguye, ariko Rayon Sport yo ikavuga ko yiteguye, ndetse n'amakipe abiri asigaye harimo Kiyovu Siporo ndetse n'ikipe ya Polisi bikavuga ko byiteguye kuba bakina imikino ya Super Cup nk'uko byari byatangajwe ko ku itariki ya
2022 aribwo umukino uzatangira, uzabera hariya kuri stade Amahoro, ndetse finali izahuza ikipe A n'ikipe B, ubundi bakazakina finali, dore ko APR yari izakina na Kivu Sport, mu gihe Rayon Sport yo yari izakina n'ikipe ya Police FC. Ibyo ni ibintu rero bikomeje kugenda bizamura umwuka mubi mu makipe ya hano mu Rwanda. Ferwafa igomba gufata umwanzuro nk'ikigo gishinzwe gufata imyanzuro ndetse no gukemura, dore ko nta muntu wo muri APR ufitemo ubuyobozi. Niyo mpamvu rero Ferwafa yo ubwayo ikwiye kwifatira icyemezo nk'abantu baba baratorewe kugira ngo bakemure ibibazo byose biri muri ruhago hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko Ferwafa niyo iri hasi ya FIFA, kuko FIFA iza ari iya mbere, hagakurikiraho Ferwafa. Kuva ko rero ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikwiye gutekerezwaho nk'ibigo bishinzwe umupira w'amaguru, ndetse n'abakunzi ba ruhago nabo ubwabo bakishima. Ikipe ya Rayon Sport iri gukora imyitozo yitegura ikipe ya Matare, dore ko uyu mukino ni mu kanya rwose turaba tuwutegereje, kandi twiteguye ko ikipe yacu iraza kubikora. Ndetse kandi imyitozo ya Rayon Sport barayikoze mu buryo buhagije kandi buziguye. Ibyo ni ibintu rero by'agaciro gakomeye cyane ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, kuko iyo aba Rayon Sport kabisa bari gukora ni ibintu biba bimeze neza ndetse binashimisha buri mukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport. Hari ingingo Francis yatangaje ko abafana bakwiye kumenya wa murindi wabo ndetse n'aya mashi yabo, rwose ni ibintu binezeza cyane abakinnyi ndetse bikanabahereza n'imbaraga. Nicyo kintu cya mbere rero, niyo mpamvu abafana mudakwiye rero kubura, muzitegure kandi muzambare iby'intwari kugira ngo tuje gushyigikira ikipe yacu ya Rayon Sport, ikipe y'Imana, ikipe dukunda twese nk'abanyarwanda. Ni Rayon 50 ikomeje kugeza